kwekuqala sahluko 7 uye lapha verse 32. Korinte yokuqala sahluko 7 verse 32 ngathola ufunze. Angifuni ukuthi nikhathateke longakashadi ukhuthalela kwenkosi ukuthi angayithokozisa ngani inkosi. Phumula lapho futhi siyachubeka. Bantu labasha nayi indzaba yethu. Singena egumbini lokushada kenyana. Ngiyathi ukuthi sonke la asisibo ngashada. Kodwa iBhayibheli liyakhuluma ngalento thina kufanele sidathe ngoba la esikolweni tiyafundziswa into leti tingasikhiphe elayini ukuthi sibe ngcwele kuNkulunkulu. Phenza leli verse mntana babecala phansi. Angifuni ukuthi nikhathateke longakashadi ukhuthalela kwenkosi. Phumula. La ekukholweni bazalwane sibafundisi benu asifuni naso sinikhathateke. Njengoba naNkulunkulu angafuni ukuthi nikhathateke, lithi umuntu lonjani longakashadi. Lokho kusho ini? Kusho ukuthi ikhona indzaba yekuthi tinsizwa tifinyele ekuthenini tishade. Amen. Kodwa ke bottom line lithi iBhayibheli angifuni nento enjani nikhathateke. Lokusho ukuthi into yekuthatha abafazi bazalwane akufanele ukuthi kuhluphe noma ngabe sosesigabeni sekuthi ungathatha. Yabona ifundo sekuqala salisa 11